Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan belakang Tasik Bukit Tinggi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagu tentang maestro besar dari tanah Bugis, almarhum Wulan Tempo. Iya Jo, Winawang Ritianu. Apa mi anakku taye galku mangiri kau no giling kama tanu itu pangaingku. Mantap cuy, mantap. Si kontule balaloa anyo ikau mabokoi palapamai. Mantap kadeji kuaseng memang dengke-dengke bangainu tenaja kapang naku cina malebanga mika tuli mi mamange kopi dawang ritianu ni aja salah nuwe puri sasalala. Mantap Jo. Dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada silap saat salah kata. Tabi. Tina mono mengurangi si kuntule balaloa hanya ikau mabokoi palapamai. Kadegi kuaseng Tidak kapan nakut sina malebanga mika tula mimange kopi dawang ritianu ni aja nuel pori sasalala. Mantap. Sekali lagi lagu dari ini saya mencoba Jo. Iya, kalau salah pengucapan. Oke. Tapi suka. Mantap. Iya.